Ja živim u Zagrebu, u Maksimiru. Navijač sam Dinama od rođenjem, od kad sam se rodio, ne znam, ta ljubav mi je usađena odmah. Odlasci su bili čisto dječački. Znači nisam išao sa ocem na utakmicu, nego nas par iz kvarta potiđemo na Dinamo. Ja od 12. godine idemo na utakmicu Dinama i Cibone. Ja sam odrastao tu, na Sveticama, tu na jugu. Na svaku utakmicu sam išao kao klinac. Nogomet je njihov život. Rastu u istom kvartu, navijaju za isti klub, idu na iste utakmice. Neće proći dugo, naći će se na suprotnim stranama žica. Pa od najranijeg djetinjstva, jedno što sam želio sam biti policajac. Gro ekipe je uvijek bio prohrvatski orijentiran i kroz sam taj Dinamo nekako smo zadovoljavali tu želju da možemo i biti Hrvati. Na to je, nažalost, zato su nam i leđa uvijek plava bila. Kao policajac sam diplomirao na tartanu ispod sjeverne tribine Dinamovog stadiona. Za Dinamo navijalo pola Hrvatske. Što Ličana, što Slavonaca, što Zagoraca, ljudi iz Zagore. Meni je znala i Akna, gornji dio Odore, biti skorena od pljuvačke. Cestavno rečeno, pa navijač Dinama navija, boj se tuko, ne? Sjever je bio vrlo nezgodan za osiguranje, zato jer dosta je bila blizina sa navijačima. Dok smo mi neke stvari radili i odlazili po Beogradima, Sarajevo, Niš, ljudi su išli u Karaku, Salun, oni su se zgražali nad nama. Da nisi imao vizir na kacigi od kovanica koje dolete i sam čuješ kako te zveknu po viziru, bilo bi više stradanja. Naša stranka je bila Hrvatska, a klub za koji smo navijali bio Dinamo. Znala je završiti utakmica da nisam znao rezultat. A jedino što sam molio Svevišnjeg, da bude prolom oblaka i da ta masa što prije se razbježi svojim domom. Dinamo Veleš u Beogradu, to da smo svi živu glavu izvukli doma, to je čudo, da se nekom nije nešto desilo. Jer prvi put u povijesti su se Delije i Grobari zajedno ujedinili i krenula je tučnjava. Nas je išlo dole nekih 500 organizirano vlakom. Prvim vlakom u Zagreb vratilo nas se 7. Jer nisi mogao prići kolodvoru jer je bilo sačekušeno u svakom čošku barem po 20-30 Srba. Te će godine njih 30-ak osnovati Bad Blue Boyse. Na čelu s Dugim i Mackom uskoro će postati jedna od najjačih navijačkih skupina u Europi. Stariji navijači tada su imali poseban autoritet, poglavito Dugi. To je jako bitno. Bitno je ispoštovanja prema životu. Jer on je mene i moje prijatelje upeljao tu u život. To se jednostavno ne može ponoviti jer biti navijač Dinama je bilo silni ponos. Silni ponos jer je Dinamo simbolizirao hrvatstvo. Dinamo je simbolizirao nedosanjano hrvatstvo, nedosanjano domoljublje, nedosanjanu državnost. Ja sam bio šef Pula JRT-a na olimpijadi u Seulu. Dolaskom u Seul, Milojko Pantić, Đurković, viču hoćemo promjene. Ja nisam shvatio uopće šta je to. Kad sam se vratio iz Seula, nakon toga vidio da je došlo do promjena, hoćemo promjene, u Novom Sadu je palo rukovodstvo. I navijačima Dinama uskoro će postati jasno da između nedosanjane državnosti i srpske parole hoćemo promjene postoji nepremostiv jaz. Sjećam se, 1988. godine bila je utakmica Zvezda Dinamo u Beogradu i tada smo doživjeli prve nacionalističke, čak i četničke ispade.
sa sjevera se cijelo vrijeme orilo Srbija, Srbija, pjevalo su se četničke pjesme, možda sad to nekom zvuči benigno, ali u ono vrijeme kad su se skandirale imena Republika, to je bilo kazneno djelo, jer ovdje se išlo u zatvor recimo kad se pjevalo Marjane, Marjane. Tad su slijedili onaj miting na Petrovoj gori u Kninu gdje se skandiralo ovo je Srbija. Kompletna ta ekipa ljudi koja je tada radila nije bila sklona novoj hrvatskoj vlasti, je jednostavno polako odlazila. Dan za danom samo se nestao je preko noći i otišao je na drugu stranu. Kad smo odlazili na utakmicu sa Hajdukom, nije se moglo izaći u Kninu više van, bilo je dosta njihove milicije tamo, 3 prsta, dobacivanja, čarki, izletavanja nas iz vlaka pa vraćanja i tako. S druge strane, sve veći nacionalni zanos. Ta utakmica Hajduk-Dinamo 18. ožujka 90. godine bila je nešto spektakularno, nezapamćeno. Oboren je rekord posjećenosti Poljudskog stadiona, do tada je to bilo 1982. isto utakmica Hajduk-Dinamo. U tom trenutku Dinamo je bio drugi, Hajduk treći u izravnoj utrci za naslov prvaka sa Zvezdom. I možda je važno napomenuti da je ta utakmica odigrana mjesec dana prije prvih višestranačkih demokratskih izbora u Hrvatskoj. Znači u Split se išlo prvi puta sa pjesmom Haj nek se čuje, haj nek se zna, svi smo vojska Franjo Tuđmana, BBB za HDZ i Torcida za HDZ. I tad se, ja mislim, i zadnji puta ili među zadnjim putema pjevala pjesma Dinamo, Hajduk, dva su kluba bratstva. S njima se ponosi čitava Hrvatska. I nekak, bil si sretan, konačno mogu i sa zastavom mahati i vikat Hrvatska i da ne bude imao nekih sankcija odmah za 2 sekunde pendrečinu po glavi ili tak nešto. Ja to sam je tada doživio i nikad više, ni prije ni kasnije. No, glavna utakmica sezone bila je Dinamo Zvezda, koja se trebala odigrati 13. svibnja u Maksimiru. U tom trenutku Zvezda je bila prva, imala je bodovnu prednost, Dinamo je silno želio naslov prvaka i svi su vjerovali u pobjedu plavih. U ono vrijeme HDZ je bio Hrvatska, nije bila to politička stranka. Tad si mogao birati između Pokret za Jugoslaviju i HDZ, nije bilo trećeg, ne? Jasno se vidi šta se hoće mitinzima istine, koja je to zapravo istina koju se hoće nametati i to se naravno komentira, razgovara se o tome i u policijskom menadžmentu toga vremena. Ta utakmica uvijek protiv Crvene zvezde imala jedan poseban naboj. Imali smo informacije da se u Beogradu lijepe plakati svi u Zagreb. Znači, Srbi su se spremali na veliko gostovanje u Zagrebu. Apsolutno je bilo jasno ljudima u menadžmentu, u Republičkom i u Gradskom sekretarijatu unutrašnjih poslova Zagreb, da je to utakmica visokog sigurnosnog rizika. Danas je sve to malo poznato, međutim, ironija i simbolika valjda u svemu tome da je 13. svibnja 1990. godine bio ondašnji dan državne sigurnosti. Ili, kako smo mi to kolokvijalno zvali, dan UDBE. Tog dana, kad je bio živ pokojni predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, održavao je sastanke i proslave sa visokim dužnosnicima iz svih dijelova Jugoslavije, šefovima UDBE. No, u to vrijeme Tita više nije bilo, a i njegova je ideja bila pred raspadom. Radilo se o ozbiljnom poslu, ali rutinskom poslu, poslu kojeg je tadašnji menadžment i na razini Republičkog i na razini Gradskog sekretarijata unutrašnjih poslova već obavio ne znam koliko puta.